Busoga Region NRM Volunteers and Mobilizers Association. Otyo. At the same time, era ninze director concerned citizens Uganda. Kali. Ndimusan fukuba wano. Dachikendala intro lyoso ijimalayo ero jimazeyo. Ebe ndimusan fukuba wano sebo. Kali, webale ino. Mu studios negaitibwa ku Iani atera ni Waiswa. Avaiganga sebo nkwaniriza. Ne yanziza muganda wange Mogani. Ndimusan fino okuba wano olwaleero. Era nenda okutwala omukisa guno okusaasira abafunye obuzibu musaasire eno awe ebulubandi tufiirirwa waliwo muzeeyi Gabeya tulijawerekera olwaleero na yenda otwala omukisa guno okuyozaayoza obusoga okutuuka ku matiikira gano ag'ekumi agalata waife kyabazinga era nenda n'otwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abaabeereyo okusingira irala mama waife Mama Mire Babalanda ni timu yona era ankobye aliyo ekalogoyi aliyo abantu be budiope bana ndisaba tumulingemu mama waife oyo akoze emirimo ejeitendo eri ebusoga umulingamu abeereki akumulingamu ali saba kalulu ka bwa member wa parliament muganda wange tumulingemu ankobye abe budiope timu abali wano abe budiope bamulingemu mama waife oyo Nebaza ni timu yona eyananiriza alina timu nene tulina PS waife bamweta nalumu alisi bona baliku bankobi baliku Waiswa yani kachikene kobala kachikembala tusesemu anti nze kembala waliwo kamilioni ya yembo olwemba basimu ogenze nze lwaki nsima abazirawo oba abafiire tuidasiimanga abaki abalamu yenda so kobala kakusima aliwo kusima mukaire mama akoze omulimo point njitegeere Waiswa era tuidda kugemera ku point ya iguke webali kubango twegeiseko mu studios nina Maddox Lugada muna chibina cha National Unity Platform awangalira idinda eyo mukyalo sebo nkwaniriza webali kubango twegeiseko lamusa kubataka yanziza mukaire wange Mogani aye okakumire mu kukabulubulu mu Saturday yambala buluni ready it's okay tambulirawo buluni ready bisalutalulana enda kusoka kula musaku abatuuliza basebo ni banyabo nti muli mutya okusingira ala abana idinda district nti muli mutya basebo ni banyabo nokula musaku ba panelist banange bondese nabo atera nenda okusima management ni staff ya NBS nti omutindo mukagugemerere bulungi ate tuli basanufu bulwe mutu wa platform okuba kwitafali yetu takuyiwanga lyaife mukaire wange namukose RS bulwemba ndikwida ku muzindalo muleke magamagawo ngateze kyalo kye magamaga kyemvira ku kiri mu luka gwa magamaga mu igombola lya Bwenge Lugada oko byo mukaire ndoza antu weno jakola mucha ninjeri omukaire ndi gwe kwenda ino kola ndiko mama wife mwene mama wange mwene kuba bikwe bya mwene none yena mwene so sebo ekyalo kye ifolwaire wa pastor bagagao ndidiwa oidiwa bulungi aliga bamuwala we era mwena beno nakujja mwegaite ku awa okoli kuserengeta mwalumba mpolampola ni kai kwabiri nolala twena wakao twena tusimye tugabewo ko omuwala so kwabiri nolala lumukago oli kuida tuida kubaawo ku Bwenge high gwe twenda okuta tent space etumalaawo era mbandiriza muna mutwegaite ku tuliye ebintu tuwaye nabako endo kusima betu abaina mu meeting ya assembly yo Lwaido nadala chairman waifu wekyale Chumami Kalifani nabataka mwana Kalifani akali chairman na akali chairman anti bakayikulonda kintu akigeme ya muganda nge Mpapula Isa Mukembo muganda nge Biyinza Charles na mukiza Mzee Charles Kibonde twabaina n'aba family abo bona nti mwebale sebo twena twafirirwe yaye era twenda kusaba busabe nti abavire mu Mungu abali abalingasire byabasobako kalamina webale kubango twegeise kubana abantu be magamaga mwebale kwidumbira ku bayira mutukoze bulungi ino mu studios negaitibwa ku John Mark Okile musumba ate muna byafuzi ava mu Jinja Southwest sebo nkwanize bali kubango twegeiseku ira kansubira bataka bosingo wanga nabo aba mpumwire Kamuli Road baliyo balungi sebo simi eno wekitibwa Grace olwo mukisa guno omukuzi ogundi
tirimu ya kaino mu programu eno eyendabirwamu ate ng'era mikisa gino gyoyidyeko ogaba ne gimpaira opportunities dinodondona okuva enuma omuzindaalo guno nenda okwebaza Katonda olw'obulamu bwatuwaire fena nga bwe tuli mu kifo kino okusingira era layikiriza namuse ku bataka ba Jinja Southwest yensinga okuwangalira mu kibuga kino ekyeyinda obusoga okutwaliza agalala seboyikiriza nongere okwongera iroboozi kubasiima okusiima Katonda olw'okuyikiriza Latagaife Gabulana Diope okuna okuba n'obusoga nga twa celebrating emyaka 10 kintu kikulu ino era idona n'abantu bendiko banti bwolingirira obusoga emyaka 10 egibise walewo enkulankulana y'amaani naddala okuva Latagaife yasiima n'atyama ku ikonero ebintu biri kutambulanga bulungi ebuuyi eno mu busoga nenda okuyozayoza banange bwe tuli mu studio bona mikwano gyange mbaidi bukalamu musimi okubona ko mugandange Ian tubaye tulwire Chief Mobilizer bikai weninga kumukono guno nabona mugandange lugado ono na Chief Mobilizer yena Chief Mobilizer just ekimaze mu amani kai no kuulira nti iwe nali mwidi kai nga wasembayo muliza kaliwa pulire ku kokoboti yasigaza mu bulu mtoto nati yena muzulira aye ebintu bigira okola bitindi kuli anti kabiri ekintu kyakola ki however ndi musanufu okuba ku show eno era nduba nti abali kutuuliriza abaidda kunumirwa program eno. Thank you for having us here. Kale mbeyanza mwe bali kubanga mutwegeiseku sebo obanya bali kutuuliriza eno ni NBS eranga pano neyo tudakubanga buterevu tuolekera ekitulesona ko lwalero ensonga Ian jatandise okubanga kona kutujagitalizona ko lwalero muwuliro tuse ku muzindalo ya sabira omu ku bana Uganda akalulu akikoze era ali kyenumirizamu era seberiyo nabakwenumirizamu kyokoze eri yampeza message yakati Ian kyali gema ku nikyene omwami gwebeta Kamada embuzi amfre ampeza message yakati Ian mpigano mukobe wali awo akole ng'atyo paka akalwe kanawa asigale ngaka akolaki kayogeranga bulatuka ku muzindalo atandike ng'atyo nakase okangutukiza obaka. But what is important tulikuwekera kaluka bona era nga twiditwana nti akaluka Uganda kasalawo kinene ino economics nebyofuzi biri biti tibyawukana economy yiwanga eri driven by political will politics waba ne economy wezimbi wekibuzo kiri nti value eya kalulu eri omulonzi nadala nga twolekera kaluka bona ibiri abina mukaga yandibeire eringiririrwe etya abasinga bena mu studio bana ikutuuliriza muri mu batu bya era ngendere naletamu wamikiza akali kunkobero bajja kwesimbawo ojja kwesimbawo be era ndakubangukobera ayo kali kuogera ndakuogera ekisiranga kituse kubanga abantu abandi osooka wabona kikyene kyojo okola ki kutulinga ife bebanona ole yakwamuna ideno buli omu ayenda ojewe constituency kamala obengo muchikirira kale so mwamikiza akobye nti kali mu cover aida kweyibula kananike ni Ian value ya kalulu eno eri abantu abatuulirizo abantu abajjo kweta mukaluka bona kuba olumalo okulonda mpulira abantu nti twakola loss. It has always been a norm nti otumalo okulonda mu myezi egisooka 5 abalonde abaluzinga popularity bana byanonereza bakoba nti omuntu aluzinga almost 40% ku support jabe alina popularity agiruzinga abavumagana abakola ntatugasa myezi 5 ni egisooka ekibuzo kiri nti akaluka nali joka sula yandibeera akalingira mu angochi kaluluka kwetola mu bwavu kaluluka kukyusa mbeera detuwangaliramu kaluluka kusalawo kaluluka balabali ku opposition yakam kaluluka kubinga na kyemalira bate babyogera nebindi kama akaluka ndibeire katya value yake erichi kobera omuntu ne yanziza